bol nije nešto sad da ti je oštećen. Ako te napadne išijas, prvih 72 sata ne treba izgledati kao test hrabrosti. Polako, smiri se kao prvo, probaj pronaći nekakav položaj, lezi na leđa, podigni noge na krevet ili na stolicu, probaj disati 5-6 minuta, 2 do 3 puta na dan. Probaj češće promijeniti nekakav položaj da izbjegneš iritaciju samog živca i samu bol. Probaj nekakvih 3 do 5 kratkih šetnji od 10 minuta ili radi nešto oko kuće. Bitno je samo da se malo krećeš, nemoj preležati ili presjediti cijeli dan jer tu onda nema izmjene tvari. Znači cirkulacija ne radi, limfni sustav isto tako ne radi, dakle tebi je cilj da se krećeš jer bit će si kretanja, a ne da samo sjediš, pogotovo ako imaš bol. Nemoj se bojati boli, bol nije nešto sad da ti je oštećeno ili da je nešto strašno. Sljedećih par dana, odnosno sljedeći dan, svakako razmišljaj da prođeš nekakve vježbe mobilnosti, lagane nekakve vježbe snage i onda gledaj kakva je reakcija taj treći dan. Ako su se simptomi malo smanjili, ok, nemoj sada pretjerivati, nastavi s nekakvim laganim kratkim šetnjama, laganim vježbama mobilnosti i vježbama snage. I onda probaj dan, dva odmoriti ako se upala malo primjeri, pa onda opet kroz par dana probaj nešto raditi. I ako je bol potpuno smirena, nemaš više nekakvih simptoma, ne moraš ništa pretjerano dalje vježbati, samo zapamti da je bitno da se krećeš, da se dovoljno hidriraš i da se kvalitetno hraniš i odmoriš. Ako želiš još ovakvih savjeta kako si pomoći kada imaš taj problem, komentiraj išijas i poslat ćemo ti besplatan vodič.